Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat bersama jajaran yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kamtibmas, Bapak Babinsa yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, Bapak Desa, Bapak-bapak dari unsur pemerintah, dan yang saya hormati dan saya muliakan para guru-guru alim ulama, para ustadz, para mubalik. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ribatarakai tanrang ngasukur kemarajata lorisese arajanna pung Allah Ta'ala. Nato pada engka hadir rilalena yondro napak barakai pung Allah Ta'ala. Sidia kata pasilenergi bakke suwiata iana itu sempajak berjamak lurota. Mamagi-magi sininna amalak madicetta engke diterima risesi arajanna pung Allah Ta'ala. Dan ya alhamdulillah tanna bodo ya dapu-dapu ngetae majalis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanna bodo pada rialamana ki asaliwangang asagenangang tepe. Nato pada engka salama kulino lebih-lebih baris sorimon rinna pengallahu ta'ala. Dan rial lupai masalawan dan mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaji akacer lor di mana. Nato pada salama rilino mati risorimon rinna pengallahu ta'ala. Alhamdulillah, iyewe aswewe tete cid dilewa alhamdulillah. Kusukuru lori pung Allah Ta'ala capu mana ni ya tak gatung-gatungi alhamdulillah sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang alhamdulillah. Capu mana ni di tengah-tengah yona mapamula yolona pacama semuanya yang kemana ngolona ia bawa digagah. Ongkah tega ye alhamdulillah di cimengotoka alhamdulillah napakuruntu masigi satu liwa pacinna. Yang kedua tama ka pilalenge wengaranga leku kuatuku tama raoda tahun 2017. Pai karpet namova pai luar biasa. Cek nah anak-anak tenang. Alhamdulillah. Iya tenang anak-anak. Egana ro anak-anak yase alhamdulillah makasimana tudanna tenang. Apa angkamana na ulona. Alhamdulillah. Ma barakai. Aga to diturusu. Alhamdulillah. Syukur dari Allah Ta'ala. Sibu, dendra mana sibu ya roh? Alhamdulillah. Dendra. Alhamdulillah. Namanya panitia alhamdulillah. Kalau mana alena salah yang penting 7 itu boleh. Pama dari itu boleh lisu macarita.
Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ajajinganna ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi narilaksanakan peringatan. Kan peringatan. Ya, peringatan bukan syariat, tapi syiar. Peringatan supaya asal kata dari kata ingat. To merengarang. Sedangkan ni merengarang iki nama dari kita kalubah. Apalagi kode memang na aga miliset na yewe kibegoy mapewe. Kalau menurut saya aga salana. Bega aga salana. Kalau menurut saya apa aga miliset na. Pertama, baca-baca Quran. Yang kedua, arahan dari pemerintah. Baik camak maperingarangi lokori pak banuewe. Lalu tadi barentana kang anu madeceng. Yang ketiga, engka salawat-salawat. Baca-baca ngepara sanji. Yang keempat, pengajar madeceng. Yang kelima, baca doa. 40 orang berkumpul, tomela dua, insya Allah diijabah yaitu pak dua ngetak, patapulum itu mak depungan. Yang keenam, engka pasti dekah, engka ti bepa, te kota, wai, soko, makat dotogi, bicak togi, mengajarkan untuk bersedekah. Tegi mondo salana. Kate gaga. Ayat to? Kaya roidi tolomi perpasta bikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah yewe majelis nih, majelis ilmu. Pada mikoto pengajian biasa. Begitu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah narate makada taung ajajingan na ulang ajajingan na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih fokus kepada materi akhlak-akhlaknya alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapa mulai jajal dan seterusnya. Pegang angka narate waktu dibahas. Ajajinganna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukuruki magani cabana de gagai alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaji masuk mita taja kolinewe nulle kaba tulis salah mana mani nulle tulis Andre mani bawang nulle toli lo mani bawa sifat direngati nulle toli lo mani bawa masasa napi tu kongka tahu perjena kak dampun ko angka tahu toli naboji moba mappa si salah mapaletu nak gangkangi si salah tahu toli lo si kompa mabot di ati makadi maseke sombong melo yaseng berarti deba na ceri ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaya rampe malabina Nabi manasatu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ridalanna watakalena ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka tu ampe malabi mana pada warlumana ya kaceri dan inilah syarat narekori lalati buru pakutana maduanna malekae malemma ibali nareko ya ceri carana Nabi beribadah ampe malabina Nabi ibadah rupa tahu. Kajitu toli Muhammad toko timon ribala. Nakajam menci penena menci sirup lah. Awe. Nah, sangi kapa manya mengadak wangannya. Maresala datu. Bayangkan nih, tanggung jawab na sorry mondri. Napa yaro ibawe tanggung gimana? Materi masih tumpu hade sa ayah oh ye we. Menci penena menci. Obat tung kalau di pengalatala. Bendengan anak galece. Kasih roga remate na sa galece ni. Madanda to ye. Mana kalau galece? Nasa janda mo. Bo
Aja macam buah. Enggak marah Ji? Alhamdulillah. Inilah janda-janda soleh. Pada jangan apa? Dia tu nawat dia elek-elek janda. Memang ia tu janda si cawekan yang ada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku suruh. Janda soleha. Ya apa ya soleha? Tanya salah-salah. Saya lanjut. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngana na malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tu ko bakutana ri lalaki buru matu madua, malamma ibali ro bakutana malaikai makana mana biuka. Ni ka nabimu, malamma ribali makana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ko magai, ya ceri cara-cara Nabi anu aga na perintah dalam ibadah, makuto baro ri asisompungan na badan na rubatau, ampe-ampe malabina ko badan na rubatau. Iya na tu. Napi tu waktu na jajingan na nabita, iya rowan niewe, mangurewat ni, amina ya rowat tewe, jaja de malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenena nabita Abdul Muttalib, nabadangi amorena nabita makada, pada pungamanang iba panuewe, tanah Makkah baja. Satu, tengkalingnya. Satu, meloi yumungkang. Melo ibadam, melo ibadat tangan, lori sinin na babaneta na Makkah, maka da yewe asan na he. Asan na nabi talo ya padang. Yan na tu idi ni peringati makwewe he. Tanya syariah yewe he. Tapi bapa rengarang, maka da mapa ko tu he. Otun na he aja jingan na nabi ta ye, mapa ko to ni he. Na inapa maka da nabi ta na badang amore na nabi ta. Apandre ko? Iya na tu na apandre, manre ma baki, manre makatulot sukuru na saba angka toriya maseye masuk mi tataja kulina. Iya rawatun na baja bajana. Ikokon niya ale malabina na bitta. Masubo ale ribola ewe. Naribata rukok kokonene na bitta. Watun na rikokong aba sila ingat tu batuangan na yeba. Iye ko yeba berarti bandrengi. Ikoko makwewe sila ingat meto tu baraka na bapak ibu. Iya reko iba koye ananae si bawa iba pendring. Si lengan barakan. Rasa kasih sayangnya pun berbeda. Ni kokong masu riwat tudena bari bajat tanga asan na nabita. Napitangi salah siti ako sa nabung Allah Ta'ala. Kedo tangat nakabay wa yarwat tuwe. Iba tama ni alay malabina nabita ko lang nakabay. Nena paribasu bema napamakada nena nabita. Muhammad asan na. Ni kayaro Muhammad toriya masaye. Ni kayaro toriya masaye. Toriba salamae. Pada syukur manaki ang kaking mancaje ki umma na ki alay malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah irolongan mana matu sabaan na lima nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbu? Iya na tu mancaji mapare ngarangi lokori dari di mana? Maka iya tu anak-anak bacut nami tu. Ale nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba tamer dalam nakabay ini mengajarkan kepada kita. Maka daya bicut nami tu anak-anak. Pak biasa anakmu tiwi lori masigie. Opo panna na angka anana tunda baicu dek nang kana lecca ya sange masigi maraje matu makumispi na mo ba janggo letu tanewe janggo na pangajarwi catomeng kalingana pa magay macu amani napa no magasan amaresa ni napi tu yaro ko makato malapa itawede malapa itawe na gangkulengi indo na ananae tiwi anak na namoni anak lolo na tiwi lo malap aba yaro abaraka kan na pamulan na paralu ya sangedeche pasikola agame anakmu pasikola agame iya tu anana eriolo romai de na baja tanam mitamana deche anana eriolo romai kui to jangi anana eriolo to materiolo mo ma berjenga dampeng madodo pa di na tapi matandre bahanna marengkalinga ku andre guruta to sidi maku kwewe na mo andre guruta ibasala manat to iena ya sanga busunga adoraka nga paha
Hmm. Tomato riolo, mohon maaf, madodo kasih disengan na tabi matandre pahanna. Napi na to jangan anak lolo. Napi na tampu de na baja toli na sabu-sabu. Parela dengan na makasih. Oh na, selama ko masuk mi tata anak ko dinewe. Mancaji anak na pengaman ina tuwede. Nangka ko mancaji anak makasih ampe na ko dua baja jamu. Napi ritampu na cabu-cabu. Satu, mabaha to material makada. Yaro timun na indo pat duangan. Malemma itarima pat duangan na. Jadi si anak na tojang anak na. Barakat na limewe matojang angka. Makukwewe. Ite batojang na to materiolo. Oh luar biasa. Aju masila na basi sala na basan na bake malaca koro di bae. Ya, ade no. Kasi made. Ade no. Nala nyolo na made. Tama si kome. Pede sibuk ki macarama pede makalualuang ni made tega ko lalaw. Anak-anak sabar. Astagfirullah. To materiolo na to jangan anak. Iyaro aju masila tu. Nalacatan iyaro libak paleka ibasi tolo ibasi kala-kala. Ya galako batoloe. Aju masila naga aju burisila. Napi sila ambon na mune sila. Ore mala ko dare rajele angka barakana turupusana to matuana. Na toja si anak makasing elong-elong na. Ini nawa sapara ini nawa sapara lolong kare deceng Allah to sabara mabaha to materiolo makar sibana na bita sabara na pito jang anak na bak guru memen anak na sabara kali na bata cama sabara tanah berhasil macam di cama memang maku kue amegangan na nadina to matuan na jadi aja musalangi ye ko yaro anak musakaruba kedona na to jangi dena kalau masompo to jang listri mani Toja listrik, nah bagengan nih. Asal nama apa listrik tegangan tinggi. Jadi aja musalangnya anak emaku kwewe, narek ko masaro lebih, cas HPW daripada indok. Gara-gara lobe mi HP na noko ni indok na, padahal napi anak-anak. Lagi lalu pak. Betul na tersinggung? Betul? Kalau teme? Oh ya pak. Aja kesini tersinggung. Aku maka dia koko capu jamaah itu. Bapak ada mana tuh jangan imanan nak celaleku. Angkat tuh barakana. Nenek nabita. Nabojilada apona. Napi tu matu kue, pongka tomatua lo mari apona, yasa ni maceri tomatuana, liwa picaina nenena. Emang. Ya ceri ampena nabita penyayang, matu kue, toja listri na tojangan. Aga elona, komani HPW. Elona, kaki di kepala di kaki. Tanna mabuntu mak bali-bali anak na. Nasambu si relona, pikiranku tak dapat ku mengerti. Stres nih. Pada anak we tobato nga. Pada riolo sumangat naro. Labacok ni kurang nua, labacok ni kurang nuang renrengari decenge Allah kuah longi. Berarti berusaha nih teman-teman.
Masikola ka manyanatay di matukwe. Ang kanayasat te karodatul atfal. Kanayasat te kaaba. Tapos sikola nito sikola gamay. Kanayasa sanawiya, kana adia, kapondo tabis. Idi mani ang kapansya suhang. Batama ni kuro, ya matewe do bajajan atau mana babana, kamano pendidikan tu kuro. Pabiasa lo masigi anak mo. Riwat tu baik na. Cuma ya kojoke anak-anak ko masigi ketua masjid dan pengurus dan jamaah ajak mo mabit darah ko anak. Pak katoto to matua. Desa na dimi tujuan na lo mak berjamak bawang. Iya metoro na taja makarani kasi matu anak ubapi boleh yolo to di silalu. Aja. Awe. Aja. Aja ba corona nae. Ni kalau liseki ya nae maka na silalu-lalu, taruh silalu. Yan ito na maja, kumakumi sina silalu ko na masigi. Abo. Gana mo masigi yon rolepa masampaja, pero jangan dampun. Gana mo masigi yon rolepa masampaja, bukannya kita sombong. Mega mato anak-anak, deto patanan kaya uruntu, matengangi rokok bu imang, nalari aron nanay ko yawana bu imang makadaka mo bego bu imang. Dek nang katu, itay ako sana bunga latala. Alhamdulillah kani bapak. Masalah apa pak? Masasenyawa kak masalah itu sih. Karena deto karena tersinggung. Bo, ajanya aja. Aba sama namo ba nabita? Engka anak Arab Badui na temedin di nama sige. Lala nama sige ye. Na temedin di nama sige. Macai jamaah ye. Kasai, macar ba? Kasai, macar ba? Ada nabita. Aja mu gasai. Matengangi teme mu gasai. Na lari, na tala temena, ne bura ko jama-jama mapi baci. Jangan. Pangkat to ya kato hururun tu ye. Takabere ni Allahu Akbar. Sida pe ya nanae lato-lato ye. Yaron anak si gintung-gintung. Lese maniero si tieve na gentu ya lato-lato matangai takabere ya lato-lato nakali mana pak. Iko to apa mancaji anak. Ujian ero napi tu mega tuntunan na koto masampajang. Maka da kong kanala mapolo tapapa koko he. Supaya burto ko jama-jamang. Supaya mo bahangi, aja mo mapalak. Kanana mapolo, taga-taga, mapo. Abe. Bisa enggak? Ni kan lisa ki masigi ekotan na yaron na Padi ari di lato-lato Desanya caki bang. Namo anak-anak, Pak Guru. Maka da sale matu amon ribi mo bangajari. Na koto makasing atin na mabahasa itu, maka da anak-anak metu bagur ni kalau liseki. Kato masigi to dilo si salah-salah pada lena pengurus masigi. Ikut. Nda wading. Mabasa bandaharewe makadi ketua. Namo maga basa na bandahare de ton le maswer dana. Abang mereka ketua. Aja dia makadi. Tagare, makasih masigi takwe. Berarti makasingi asi di sidingan akwe. Mapamula ketua masigi lolo masyarakat berarti makasingi kwewe. Tanikmati. Iman na galona. Magi mo gaji 5 juta per bulan. Contoh. Asa makadama contoh. Mawata sa yewe. Mga contoh. Nadya na ba? Asal mo pakasingi, dali na ero sidakan, ero na tawi mo masumbang. Nadala nga pala na bukamay, na mo din ang caji imang, kota pehure may caji imang, na tama kamaraan na madarasa, langori bacana, sambil nabaca ro kurangin, na huro na nga liaway, ero mo bagajan, lolo nga toka pala. Memang, masa kilo sapa jama-jama lain, memang na. Sila nga to. Asalan ka imam makasigajin na dyan na. Napita kabere. Allahu Akbar. Majuta itu. Ya apa? Majuta. Tapi kong kaiman napili pamulay.
Kata apa makadami? Allah. Relawan. Maka na ilas-ilas. Iyaro pasalan na ihlas rahasia na mong Allah Ta'ala. Pada matuto ko babang? Asalang ka babang? Weh. Hayala salat. Majuta itu. Majuta. Tapi kung kababang, subu-subuton. Ayalal fala. Subuh-subuh Tony, anak muda silalona murah mabok ke bola rondange, mengkali ke mapakro, tapa makan anak muda tambah lagi 1 gelas. Contoh, tapi kamu tapi kau tomatoa, namo lato-lato, namo makisi buku, ya kamu perhatikan mato kasih aroba sidak kanaro, saya yakin dan percaya. Namo leda dari si buku nana tahato. Allah. Masuk mangat to. Pada nasi lalona mabo tamakan astagfirullah. Silalota sirobura mabo. Napi teori di deto na wadican la ya roba mabo Karena tama ka neraka, tama. Makan ko tobai. Tapi kau mabok, makan nih. Jangan acerah pera nabita dengan cara yang ma'ruf. Asyara waltakum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok umat mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Mencegah kepada keburukan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kalau ruasnya masih kita, kutulican lama na mi tahu. Bo, napiro? Jajingan na nabita. Jadi pak biasa lo nata buah, tama masih sekolah kami. Iya mi tu modal bu. Iya tona tu napi geresa bembe ko yaki ke anana. Asa tuntunan namanya roko agamata. Mugeresa ngi bembe anakmu. Ko orwane 2. Makunrai sidi. Macomo madoko. Mana kerja lo tengah. Macomo Aja ka pakai rumah kena deto je gamandrai. Ko je gamandrai ko tu TV ko kantor desai. TV ko kantor camai. TV ko kantor polse. TV ko masigie. Nabasiba itu ede. Igere si robembe abakong kaanana den ya kika tergadai kaindrengi. Maka ustaz macuana je mate ni to matewe kasi na den ang kana geresa ngabembe pe ko carana napi tu bahange idi nambalingang yaleta bembe. Tasuro ni pu ima geresa ki. Cuma maparengarama aja siga pake ya pakai makalalay ni. Teka bansana ro nasuro ibu ima gere. Jadi ni anak-anak nasuro ni bu ima gere bembe. Napadasi bu imang, 2 rupa tu asan na anakku bu ingimanga. Angka asarilangina, angka to tu asam malinona. Pusi bu imang. Manang ka jadi beka na nasa bu imang asam asarilangina na bu imang ko mugere. Maka de bu imang. Beka na yaro. Akada ko naso bu imang ko mugere ro bembe ro. Akada ko bu imang. Ichiki asarilangina. Nanonori tanay werita lay chambam puwe meritiki-tiki. Ano kanya mampa ko ro? Aja. Ya kuy mara asan na imarat to na. Memang kuy mani to na. Irosi to na.
Jadi kau napi risa rumah cuani napi risa, bu imana ta suruh malinga ki. Maksa na bu imagre suruh malinga ki. Alini bembe apa ta suruh bu imagre risa ki. Kau to macuani misalnya napi risa, kau makumis ni mau ngani napi risa. Cuma aja na tendre tojang. Maseta-seta man itu. Ayo bo. Karena itu masalah. Igoncing gammat na anak yaro ki goncing gammat na dan ya bawang. Igonci yaro gammat na anak napay timbang. Aga patimbang na patimbang ulawin. Tanya patimbang gabah. Patimbang ulawin. Siaga angkat na yaro, siaga ukuran yaro gammat na. Oh, si kue kacay. Si kue kerangin. Oh, berarti si kotoro yali ulawan apa? Ibagena yala tobat dia ke sekitar kampung. Apa terus? Ni oli na masalawa-salawa. Apa upupan na angka ada pudapungan? Pada mo begau? Pada angka gau mo begau? Pada angka acara mo begau? Nadega ka baca-baca korako lalenda? Nadega ka salawa-salawa rampe-rampe ko nabita ko tulalenda? Yan na tu onro kami na makabong. De na jalingi malikae, labi-labi babong alatala. Yan na tu ko tumapegau, narioli na po ima majat-jatewe, mabaca-baca ang barasanji. Agalisan nero barasanji, sejarah na minabita, salawa-salawa ko nabita. Kaya ito masalah sungguh luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. To materiolo masih gamana tu madeceng. Aba magay denang kana lappa. Boleh parengalanna. Nan niya yaro aplikasinya itu aga pura yele ko ampe-ampe malabina bita tagare to materiolo. Loy lo dara loy lo galunge. Pura masam paja subuh nyaman na. Tebu ko biewe tasi kiri. Bepa kocak-kocak. Na balena kalakay na. Jok ka galungnya dara isi tinro-tinro. Masih gamana men retana marajan. Padahal galungnya dena gana si dito. Tahu teman-teman materiolo. Masih gamana men retana marajan. Pamagay, ko jok ka toli si bawah. Mondriolo labo burani, mondriolo makunray. Berarti satu, mabaha to materiolo. Matanre bahan to materiolo makada. Lakay ambo ana mapimpin. Siko si tinro na jok ka dara na galun na. Makelo-kelo ngilabo burani. Aga na po. Bulu alau na Mekah, made cendri cengari, made cendri cengari, maka lu suruh benar. Berarti jokai sampai dale halalakna niatna untuk nafati ibadah lo sahu betulnya. Karo satu, mabahat to material. Matei beneni mondri. Aga napa? Muasangi belo-belo jombe na suruh bange suruh gawalna mata ilake na bema mau ni suruh gawalna ko masalay ate kata nara kacapakna maparengarangi lakin na. Ya kulo ka men reta na marajawe. Mulo mi asang majin. Narakabami tu tawam. Ang kaya pura kajadian. Ang kacara. Yero tu dayolo ewe khusus mana ngaji. Kebetulan ya makun raye maju lo yolo. Langsung tu dakoro onro nawa aji. Boleh bapak tu dange pasoroy kada imon riki idi. Tanya ki aji. Majalo ite na pasuna makun raye itara. Namo makatanda na iman na labo lakay ko makun raye na majalo de gaga. Nah, susah murah tamanong. Memang kami toti itu makun rekomandan na itu luar biasa. Nah, jauh ya tu koto bola amparang, iboro pesek, pop. Lesu lah makun re majalo. Lesu majalo. Baba nanu, balu tanah, balu boleh, masirika. Tu dah yon suruh katu dah bodri. Balu tanah, lo kamera tanah barajai. Alhamdulillah lah lakai apa sebenarnya itu suami tidak ada suami takut istri cuma tidak tegaan sama istri akhirnya nabalu bolana nabalu tanah alhamdulillah berhasil mendre tanah haji berhasil haji alhamdulillah berhasil mendre tanah marajawe lisu tanah mapaci boleh balu mapaci tanah balu napi tu kong kapa mispa bon di tengah mapake mispa naik pak pusing nih jamaah yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala.
tapi memang, tapi iya memang pada dia nggak dapur. Posisi tangan ya tuh. Awe bukan salah. Pura ya ro aga kejadian iya lah foto materi kasih alhamdulillah. Batarun ero naro tapi ya tomi aji mapa ko ngero asa aja ketersinggung. Nah, wanan nangi mi ma capu darat mu capu anu mu menre tanah marja menang kali sukolo si tangga mani mapa ko haji we to bato kalori bunga Allah taala dampangnya tamu bunga Allah taala. Nah, ya ro jo kani darai galunge aga kejadian. Masambu siya labo bene mondre. Aga na pau. Masigi eri Mekah iran ribara sanji rijala kita. Agaro napaha to materiolo. Agi iran ribara sanji mapamula jajingan na nabita sungguh luar biasa. Abarakakan na sabarakan na komiagana komay napaha. Jadi to materiolo matan ribahan na. Napi tu madi manang. Malap di mana tu materiolo. Dia nag-aga makurang ajar. Makukuan na nae. Terakhir. Magi makukuewe na mitalada ki matajar menre tanah marajay. Gara-gara aga engkaloki ga mengkalingay. Loki mengkalingay. Engkalingan ye riolo romai galu-galu mi si tepo-tepo masih gamana menre tanah marajay. Makukue engkalingan di memana muala mata jatelu pulo tahu mu komen rekong aja muala di memana di riba nya soal aku tuh tahu yang apa lo kau deh mulai di sana kamu tuh mampu tuh kaya bae alhamdulillah riolo romai to lima sumena kasi macarama motor na moba guru kubake motor Suzuki Jet masih ada saya waktu itu kalau saya tidak salah Suzuki Jet itu madumpu oh iya ubala iya kan lima tanda serupa ku kasih ubala pada saya kama baju putih masuk rumah putih sabalu naratio na banua angka oto lebih 10 roda tama doko namperuka tama ka ko lautie riolo romai jamaah yang rahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mau pada tobaturan nu. Utabu-tabung buang. Makulah na selesai na waktu itu kuliah, tabu-tabung. Buang. Kong kada basi dak kasipon na lang atau boleh macarama. Jadi saya tidak mau munabe. Deto tu lah munabe. Angka makada ustaz amplop maga. Dena ilas maga. Masalah ilas urusan pun Allah taala. Angka balik mualanga. Alhamdulillah. Hindi ka malangaw, cerita ko. Ay, di gagi itu, Pak. Ilas. Diyan na kasi. Dia yang udah munabi Apa bang liami bensin lepa mamandre. Manda kasi ko wirilalang bakom itu. Jamaah Ramadan belakang Subhanahu wa taala unyakan buang. Jadi waktu itu kalau masih bisa itu setoran di BNI 20.000 melalui itu ATM anu. Zaman itu utabu-tabu buang macam ada kakak sih menre umroh masih zamannya Abu Tur waktu itu. Agak kejadian tuh ditabu bega baje waktu kasih nagan kasih nabung Allah taala. Maka manihan ang anggota dewan dari P3 waktu itu di Wajo namanya Haji Risman waktu itu nauli ka macarama alhamdulillah ibu-ibu alhamdulillah barakana ro ka macarame alhamdulillah langsung dia dapat suara wakil ketua DPR matalibong halo ustaz kaye alangan nasa KTP ta si bakakata ka loki pertama ka partai politik sedek utimi arane nasa loka penreki umroh dewi soterialeku la haula wala quwata illa billah ada dia kasih na anak Pancasuhan Mariolo saya dibesarkan di Pancasuhan Darussalam Muhammadiyah Riolo Ramai mulai sanawiyah sampai aliyah iba sekolah sikit dapat lagi potongan matemana nih kasih guru kuro ya repireka jampai ka kupantie malah sama matemana nih kasih alhamdulillah barakan erodeto mabusu kode bajajata tidak selalu memberakan orang tua tidak selalu memberakan guru berdosa kepada guru alhamdulillah tamakade upendra kota nama agasana umroh waktu itu saya naik umroh
Masih samanya butur waktu itu. Kalau saya tidak salah, tahun berapa itu? 2017 kalau saya tidak salah. Menangis pas saya di bandara. Dek gagah duitku pendek. Dek gagah duitku kasih pendek ya rawat TV. Pas sampai di Bandara Sultan Hasan di Makassar, langsung wita ya pesawat lo yendreki. Pesawat Arab Saudi Airlines. Roti mataku. Kalau cakang aja aku. Kurodo la haula wala quwwata illa billah. Ternyata baduangannya itu dua pajajangan sungguh luar biasa. Baduangannya baraka namanya itu guru-guru tak sungguh luar biasa. Pada sumbangan namanya tawede ko panti suhani ya rawat TV. Ma baraka mana. Alhamdulillah. Barakane tuntu ya sangat badis dengan. Denang kana batu rennu tawede to limaga kisana mitain dece. Alhamdulillah. Rekta tanah maraja ya rawat TV. Jamaah ramai mula kali Allah. Alhamdulillah. Nah ini lagi baru-baru lagi ini 2 tahun yang lalu. Saya tidak pernah sangka-sangka. Ada orang sidrap, anggota DPR juga. Kasih saya waktu itu. Ya rawat TV jamaah rahmat dan mula kali Allah. Maka dia kerja motor mualah. Maka dia katikulalan. Macina kaji mengoto. Jadi padang yebe Bapak Haji. Maka dia kapaji. Lo kasih kuat dingin duit. Nah kalau ada duit bani. Lo mana tambah duitku. Kalau saya tidak salah waktu itu di rekeningku kurang lebih 10 juta uangku. Wasangnya maka ada sempo-sempo mi DP ya roh oto Honda Brio. Jadi itu waktu 1 tahun yang lalu. Nah langga duit 40 juta. Nah tambah 10 juta lagi. Jadi cukup 50 juta. Tapi maga maniha. Ya roto matu ewe, toli rampe masalah umroh. Obat toli nita ke sana. Ma pikir kak saya salah istihara. Ya Allah, berikan saya petunjuk ya Allah. Yang mana ini di antara udah pilihan. Tak kalah huranan yakin kasih aja urus di masa yewe hedina untuk DP Oto. Pakai mak dakwah 1 tahun yang lalu. Nah agak kejadian. Ternyata ada petunjuk kebayangan. Mumpung orang tuamu masih ada, masih sehat, masih kuat. Uang itu saya tambahkan untuk orang tua saya. Alhamdulillah berhasil naik umroh pada bulan 9 kemarin. Ya dia pakai. Nah sekarang baru-baru lagi. Saya tidak pernah sangka-sangka. Ada orang baik dari Sidrap. Haji namanya Haji Rusdi Masa. Alhamdulillah. Jamaah yang Ramadan melakukan Allah. Saya cuma live di TikTok. Nah kadeka. Kodeka kamu jamaah ya sewehe. Taman no Sidrap. Kuki Pangka Jene si runtuh. Sampai di Pangka Jene ternyata ada tamunya di Pinrang. Ada teleponnya. Anak buana. Loki Pinrang. Sampai di Pinrang. Padahal saya dijanji uang. Tapi apa yang diberikan? Mobil. Oto na werenga. Maka ada kampung ngaji. Kuloki melanga oto. Ia meti kasih. Pak Depo wisengi. Tapi tu ya guru. Oto meti topa nak berang. Ia narubah ke madau makupe. Saya tidak pernah sangka-sangka. Atas kuasanya Allah. Maka dari itu cukup. Dari pengalaman kepada diri kita. Maka maka singa si sompungamu padamu rubah tahu. Ngarani bapi di cena. Alupe bapi jana. Apa itu di rubah tahu yang kemana jata. Yang kemana kekurangan ta. Sebaik-baik hamba Allah. Kalau yang ngarang bapi di cena pada atas rubah tahu. Bapi di cena yang ngarang. InsyaAllah. Dece itu matut pola iki jamain rahmat dan mulakan Allah. Aja mata pada baturannu. Ista'inu bisabri wassalah. Batatungin sampajang. Apalah kita Allah Ta'ala. Asal mapala kiko bunga Allah Ta'ala. Pura mungkin mas sempajang. Na tumapala maka de Aisyah. Asal angka to maka de bala di mana. Tapos si lampuy sa langkan ng melod ako bunga Allah Ta'ala. To dinatap puta talo sa bunga Allah Ta'ala. Ya Allah atau Ya Rahman Ya Rahim. Ya yatul bake. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Masih bunga Allah Ta'ala. Kau dah bakal jajang ya tanah bunga Allah Ta'ala. Dia tu nakala bunga Allah Ta'ala. Udah astajib lakum. Logo kau ya warako. Narate wati yang tepat si cocono. Kum bayakum. Terjadilah maka dan terjadilah. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau. Maka dari itu jamaah Ramadan dimulakan oleh Allah. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidrap terkhususnya. Barakana mana tu ba dongata. Toli-toli ka macaramu ma motor mariolo. Kulo ka medde. Toli ta campak ka. Ngaramana ro alena ribu ro riolo romai. Kunoli ka kasik ko jalan aga sana mojong ko maga ma maulu. Uganda yolo mi rogewe. Na campak ka. Tanah bodo tunaseng. Ang katona agata sana baja sana. Alhamdulillah. Saya tidak bisa apa-apa. Anda kan bukan berkat doa atas semua. Terima kasih banyak. Bunga Allah Ta'ala pada pala ki dece de gagabagang kana. Mamagi-magi tu ini to sidrape. Jaya be mo pada riolo romai pada tadupa buah sesata. Pada kali lolong ya senganya menyamang kulino. Lebih-lebih bersuni bon na bunga Allah Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Kadang pergi ka akong kada aku tak pasalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.